All India Radio to Chanpur Jinglam dak sagi le minute som di hongkin to kitonin jingkal kituzak to ana paite kampa wai ngai keding. Eson vale khapoi ni megaha sapan hongki pongkhia All India Radio to Chanpur ahi. Tunjing sam dak sagi le minute som di agin to kitonin jing sam thak la khom man ngai ni mapan ingai di. Government of Manipur Home Department Noya Pan to swag ding zuin tuni tarik ni som ni lenga kumsang ni som ya pan flight service te su job no na om te ding hi to ke tonin passenger ki ve to ading te le passenger kha api ding te adia lem chang ding yin na in he noya bang arrangement boarding om hi boarding pass le ticket electronic form hi ke le lai pona te te na in airport ke kala ki ve to adia curfew pass in zat hi ding hi Tale naute piding le khadinga quarantine leng ki ve to ana dingin boarding pass ahi ke le ticket te jang thiding o hi to bana flight ahong pai passenger ke pi le khak na dingin transport department permit nei authorized taxi ten tai to thiding o hin Dr. J. Suresh Babu Chief Secretary Government of Manipur pan thuswa ko hi COVID-19 sia ka lockdown om to kitana ni tengkho sangna le hindan nge na nong kain ni ti kipon hom ding kha ma hi dung so yin Lockdown o mapan India kina ke khopna om thinai lawa kwadung zoin ABCC dorkas home auditorium mapan online tinto na live sermon ne om do zelin zanta kin ne Reverend S kin malso mapanin Jesu enki geyin mathai bungsom ne li kangsom ni le ni apan som thumnet thum ke kal Ethiopia ne yin pathian thegen na om hi he hun san na Florence liantinga pan thana na siam taka asak na kyang na omin Reverend S.T. Zam Hantanga Pan Pastoral Prayer Om Hi. He huna Reverend S. Kin Malsom min pathian thutak ngin na ani saulong nga inay ning ding. Kaila tia chupi sama ma captain pa lom sunga akebina alu tia tiyo atanso. Akebina alu tia thum na anai tia to pa kana thum na nei pena ame na cho aportion on tweet nahi anabing. Zos mola ni again to kum songa to pa na kapenta hat vele a program dikhai ke to pa mua nuai ai to pa mi phat ai unau te khut bang pa dem nei je to pa mi phat ai boy na han san na tunga kele thua khala thua mo to lo din kai mai theng ai kele alaw lo ya ba bang yam le ton ke hima ne to pa om ti khia to pa loi ne se san tiak ja ka tu zara mai ke to tia dia message mu bang khon ye nai wana zos mo lo tang tu khaton de lam lai di Tam chano ilo ka bung som le ni Tam som thum le thum ma To pa jen Yai ama tingak na ni na Kaun tindi Na na ito uzwa kula Mi jem thay kya nga piyon Vana gutta nai phang lo na Lekha nek siyan lo na Dang ka iplui Thay lo te Go bay thay lo te Kibo nun si lai siyang so pantani na Ane tingon zwa kya October sang ka badiyat som tum kumina Allo la akam surrender samai lo kalano tedia ginnaina so angin pan le lo la lo de tu deep ko ma ki hin ele pan to pan mo na tu pi ma tu utena lo allo la kan ko kya tiwa November kana buayon pan ahong buai pasal samai lo ne lo na tu hima le to pa pili lamdang ma tu ahong thu ma policy ya ne to pan apya apto zela utena wai nong him boy tuakta mane ngol anei ke ya uten bristol khwa taga kena or pane so nga ania adam sungina taga na pang taga sang kwa za kwa so tagi nga akim kia wana asum kon kia ai kare sum agad de ama adam sungina $15 million million from those smaller na ama dan sungina ministry to the azambi People Hanlian Chairman ADC Tijanpurin JCB Zanga Kalbar Double Alathia Sakna Tunga Kanan Bing Village Authority in Tipa Thugiani hi Kalbar ahi le ngathan le Kanan Bing ki kom tuana SSPP Residential School konga om hiya he Kalbar da Hokti Alwan Thilo Bana Lampi to Akiko hiat wat jakin
hi apai ban adia ka gari atai to tia dingin nongkai hoi mama le hak son na lian tak ting ni ge siakin kanan Dung Village Authority in Ti Pau Han Chairman ADC Jan To Kianga Lakhiak Sabdiang na Apollo Dung Zuya Chairman Poyum JCB Khadzanga Kalvat Alakhiak Sakin Kian hi The youth organization that was general headquarters in COVID-19 to kasayan to puan bol hi to puan in taklat na ita inauti India hopi tom apana asanga sing inlum lolum hongsuan te ki pakta ivaidon line ede piano hiki male Chichampu district sunga community center omti apat COVID-19 zeki de lapto ahimanin the youth organization that was general headquarters in apai sami somni lekhat komsangi somni office dogan hola bangchi bangapan la khoi dinyan chi gen hom na anenu hi Wajen home na tungtonin Chief Secretary Government of Manipur in May somni iya thu so abol na Manipur pala mapat hong tung ting ba ma ekchang na bol hidinga waya symptom ni ti hospital to hidinga alang tenga hile community quarantine center to hiding ti community quarantine center om tenga hile FT PCR test bolin negative case tenga hile amawin tiata ni som le sungom quarantine da so kya hiding ti hi Waya hi manin mani in da home quarantine bol na dinga room tuam dining book tuam bathroom tuam ini chat na dingwa ini chat na dingwam tinga isathan ting hathiya negative case simale ki ding siam kana om negative case simale ki ding siam kana hoi om lo hi manin home quarantine om thina dinga in sum Ema Hwata ta Zatwayo Village Authority Tin Pangkhoma Village Quarantine Center VQC Bol Hilo Hiam Tingai Dan Pian Manin Zatwayo General Headquarters in Khotia Zatwayo Le Village Authority Te Kianga No Malim Sakbanga Anabol Chabinin Yanhana Te Sangna Bola Om Ahi Chi Village Quarantine Center VQC Bolding Akisatin Ihomi Negative Ahi Chia Hong Kisol Kiti Omna Ding Mon Kitup Tak Bolding Lop na zan puan le puan chil ding apoy mo banga in sungni te na puwa kher tiad dingo. Nyek le ta ka hile ayin sungni te na poy mo banga ni ting ahun li hi apiag dingo. Ahoy sa ding lam bidang om le kho sungni te na asep swa dingo. Dalian bo kisay na bo ka tuam tiya da na isag ding. Tizat dan to kisay ahile atuam tiya da. Bright khat tiya tin saka. Banzat le tindang him khat le khata di kop tuwa lau dingo. In sung kwan te to akwaman. Tisukha saklo ding ahi sumla pai to kisaya e ma kho sunga Village Authority le zatwayo ina poimo banga in kwa na adong dingo quarantine center apoimo banga sat ding le account hoi taka maintain dingo ahi et kaina to kisaya kwa yan damlo ahi kele asymptom ni am nge le duty a om te na kin thela ma CMO control room number 9628007477 ahi kele zatwayo general headquarters number 8730818543 at Thay Sakpa Ding. Duty Arm Tin Dan Lo Tia Hoi Hakin Him Lo Ding. District Medical Team Teni Tinga Hong Ve Man Lo Ding Wati Iting Upoimo Returning Ten Leng District Medical Team in Negative Tia Inani Som Lele Song Ki Quarantine Da Sola Om Ten Alo Thay Loa Hosung Village Authority Le Zatwayo Makai Ke Kianga Ki Thay Sakti Ding Hwa Jing Sunga Village Authority le Zatwayo Makai Tian Se Ding Da na bol teo ki thumang to le ki za tak to ze tia ding ahi hi dam sanga ki zen bit man phai so ti ahi dung zuya ki zen siam ka na hoi om lo chi ngai dan to so youth organization Zatwayo general headquarters in ngai puimo na to he bang thu swa hong ki bol ahi manin ahi thei ta na hwa veng chi in zui tia ding le Hosung ni te to Pangkhoma Kalson Khom Chiading and Zatwayo General Headquarters in Lamit Nanu ahi dan thupwa na taklang hi District Surveillance Officer Sample Collection Team in Apaisa Meni Somi Kumsang Somnia Panin District Sunga Community Quarantine Center Tuama Sample Collection Tanua Kalui ki gimni leni somi le thunin len group go ka ki henin sinzom uhi sample lakho ma omte hi le -17 degrees Celsius tana votin da ka som sagi lani sung ko the hin ki gena Manipur COVID-19 test atam the lam le din di nain Health Department in Tamnal uhi State Health Department di na bangin Dr. Bunchen Carlton Singh CMO Chanpur District Surveillance Officer
sample collection team tiang ati sakna piain je sample apan kata sample jan apan jan ile so maki ka covid-19 test bola thon dia thi sakna abol dung suya sample tam khop testing kai khom na ni om hin ki yen hi COVID-19 Relief and Monitoring Committee CRMC dorkas wing COVID-19 to kasaya to accident tuak an tuak le tu la rims in kala et kola omlel zamson kumsom ni le son of upati jin sa thangov kanan jeng ni lamka apaisa ki yin ni jingkalin atin naw kanan jeng yulam ka vi na ni hi zamson hi le paisa mi som ni kumsang ni som ni kanan dinga om community quarantine center CQC being SSPP residential school ha siang nani ya social worker online electric high tension go ina mat khag hiya electric current na mat khag sia kin a khut lang ni tuak bana akhe velam khesung tan sak na hin ki gen hi tu yin adam zok na dinga doctor ten a khut lang ni tuak le a velam khesung tenga tan khyak sak zia kun Rims Hospital in Tala et kolin omlel hi CRMC dorkas ringin tamson et kol namun Rims Hospital avi na banin ki ma lewo atin na ina kanan ve nyulam ka vi na ni wa wai huna CMRC chairman na ka ina ina face viral le motivational spiritual in church community quarantine center Ebenezer Academy ting to vi na le panti na thilpiak CRMC dorkas ringin dangka sang thum pia uhi ye huna impact ya tan hak sana ani teugen na impact nun khasya thoi takin niya upati pausin jam motivational spiritual in church le CRMC dorkas singin thugen na saulo nin thum sangna damlo in kwanti adin ni sakhi to asena tuang samsan in kwanti hi le ko sangna hak sa tag din mona adin kya hilawin he COVID-19 zia ka mo pang na sim ahi laya lung set hoi tak ha to asena to ka hi siakin Agisai the electric department agency district administration government in ayat kai di wai ma a nimal polton tam le sak pam ten ling hebang din mun haksa om inkwan te pantina pyak poima mama din mun om lelu thi tho pe sa hi Autonomous District Council to Sanpur ADCC le District Fire Department ki thwa hopi sung disinfectant kam na ni sun zom taw zelin kalwe ki gin ni meni som ni le thum kom sang ni som ni ne ko pi sung mun tom tom ka pu hi kho hun ki se ga ni pi ki pandi nga hi to kitana thoka nga pan na chi tom tom piang the bana lungmi apan ki fen pit na dia disinfectant ka pa om hiya yai na sep so na din ADCC na poimo dan doi din paswain fire department in ka na din fire tender le mian power apangin ko pi sung lam yan poimo ting zuya kapin wai huna government office om khak na mun tia awang sunga bathak na chiang ka sak zelo hi disinfectant kam na din 2 liter sang thum pathe fire tender thunin asi twa ka ki thwa hose real pipe zangin khopi sunga pathak na mun tewa lam sak le lam hanga disinfectant ka pwa thun paisa bang tan ya mapan khopi sung te dim road bazar mun te bana district at kaya om institutional quarantine center chi te kap na ni sintawa mabana le hulam danga disinfectant kap na sun som to sel ding hin ki gen hi Mar People's Convention Democratic HPC Regional Headquarters in a Commander-in-Chief Wile United People's Front APF Chairman Lui let la ro pui from hoites in a kum ni na le HPC din information day ki zan ni som ni kom sang som ni so ma dak som ha tin ren ka ya zang hi Lincoln Mar Public Relation Officer BRO HPC Regional Headquarters in Thom na in hun sam na ki pana Alan Mar Defense Secretary HPC Regional Headquarters in Reformation Day hong kong jang dan to ke sai gen na ni hi Kole tu jing sang khatak la khom isin jalinga ikyak the hi ting ahi ngai